29-ke namhlanje wabona uthengeni uMadeva ukuze abuyise kahle igazi lakhe. Uthenge i-Delight lo, uthenga namathiphu asekhona, nayo nelona upholoni ukhona, uzozenzela itiye lakhe nesinkwa, wathenga nesinkwa. Kusho ukuthi ubethi uyothengani, akube i-pinpoint pass lana ngoba ubesethi uthatha lona le rice lakhe. Likhumbula lela yilo bethenga i-rice namathiphu beze uyayizama ilo le mathiphu abese bewashayile. Ngisho njengoba bazoza abantu ukuthi pinpoint pass ngani lana. Kusho ukuthi uthenge leli rice nali pulp khumbula ilo i-Taj Mahal i-137 bebesabhale wona 99 rand laphana. Bethi ayithatha ezosebenzisa le coupon nalo 35, wakhumbula mobile voucher nalo 35. Bese beyenzile wathi mesebheka sethi uyakhokha uMadeva 110, wabuza uMadeva ukuthi awayehli ngani lelo, ayehli ngani le mali ngoba phela uMadeva bethibheka ukuthi 99 rand la rice. Kusho ukuthi lo 99 minus ubani u35, kusho ukuthi bekufuna kube ubani o 60 something imali befuna ayikhokhe. Seyathi mesethi hawu langehli lona bona inamhlanje nayi date yangehli, basho bathi hayi seliphelile kwi-special yabona umhla 29 beku 832, hayi 28 minutes away from 9 yabona umhla ka-29 December. Ikona-ke ukuthi kube pinpoint pass. Wavele wabona uMadeva ukuthi hayi akalontunje akavele ayiyeke ukuthenga le rice ngoba belizomgqilaza. Wavele wathengela isinkwa, wawathatha ama-Tipex vele bese wathathile, wathatha la ma-Tipex nakho sisize kwilona. Thenga neram Madeva, pholoni fresh R4.15 yabona lo pholoni lana R4.15, pholoni French R4.15. Sekuzoba i-brown soft 700 gram sunshine lana sesinkwa bandla akabuyisa amandla uMadeva. Uzobe i-Delight 500 gram 40% 500 gram R16.99. nayi le rama lena hayi Derek setback still in the driving scene. Setback is still in the driving scene. Sadlula sathi bani plastic lona bona uthengele izinto 130. Kusho izinto zawo angazi ukuthi benze njani. Abona-ke okuzabe ngisablo 35 phela bese be-reverse la bese bekhansela lezi zinto. Yabona sekuzovela u26, angazi ukuthi 26 kanjani. Sekuzobe wasakhokha-ke bandla uMadeva lo cash phela bese be-reverse le mali bekhansela leli order. Asekhokha 11 rand. Angazi bani bekufuna kodwa kube u35 lana. Yabona ukuthi lento abayenzile babhede bese bebale nelona phela njengoba ku26 bese bebale lamalo abakhanselanga lama-Tipex. Kodwa wona ubani khumbulisa ama-Tipex awubani awu yazi benze enye into laba. Hayibo iyangixaka lento abayenzile. Lama-Tipex nawo abawafakile la nawo R7.99. hayibo hayi engathi bangirobhile, yabona engathi bangirobhile lana. Hawu funa ngaba khona phela nawo la kwasoba edaka lawo lothi ngiyokhansela i-order bese kwazoba kodwa nje setback is still in the driving scene. Kodwa-ke njengoba esalindile futhi uMadeva njengoba esalindile engalunganga nale rice, akulunganga kuleli rice ethile rice nalento yakhe nale mali zakhe njengoba zingakalungi. Such a pity for a losing man, such a pity for a losing man, kusekubi Derek. Okay, kusho lana isikhathini nakho umhla ka since esave size kwi-date lana. Such a pity for a losing man, 29 December 8:42. Kusho ukuthi 18 minutes away from 9. Hayi nayi date mhla ka-29 yabona. Awuyazama uDerek akazame kanjena-ke njengoba kungalunganga erayisini. Such a pity for a losing man, such a pity. Naye usalinde nemali zakhe futhi akalungi. Such a pity for a losing man. Okay, hayi akakancenge uMadeva kanjena, akakancenge. Yabona uphelelaphi.
uzobuyisa kahle igazi ngerama yabona. Uzokwaluka ethenga isinkwa nje avuke ngerama. Okay, baphile sebephila abantu. Right. Yebo, kusewona umhla 29 akakaveli uMatersi. Awubandla. Awuyiphuthunyana. Kusewona 29 December. Njobe eshilo-ke nje uMatersi uthi hayi setback is still in the driving scene. Setback is still in the driving scene. Matersi, he missed only by inches. Usalinde ngithi lento zakhe akalungi. He missed only by inches. You see. So such a pity for a losing man. Such a pity. Hayi usalindile akazi into yanini. Hayi akakhiwe uMatersi. Ukudla angakudla. Athi khona usagcina ngaleza nyawo. Kangcono akakhiwe. Hawu. Ungaluke besakha la. Akayidlela njengamhlanje usengcengele ngalo bandla lesasinkwa netiye. Sasele futhi sasele udla uhafu. Wathi uyishayile washinde encane nje lana usezophinda adle futhi lo omunye uhafu ayenze netiye. Ayilalela uqobe irama yakhe athi nerama yakhe. Ngcono bamakhili uMatersi. Matersi Derico. Hayi-ke uzokabona ukuthi wenzani kodwa nje okwamanje uthi ngena nini imali yakhe okwamanje nje just a pity. Such a pity for a losing man. Such a pity. Hayi sobona ukuthi kulunga nini. Hayi asike silinde. Hayi baphile sebephila abantu. Sagcine ngawo lona sayeka 13 njalo kule nyanga. Sayeka 13 sagcine la esho khona akasazi nini uMatersi kusathuli nje. Ngokwenyathi vele abangeni phela osisi. Bazamile bandla ngalokho kuphuzwayo kodwa akulunga phela ngeke into yamanzi. Ingene ibilo isakhe. Abazamile phela umuntu mhlawumbe eseyidakele ngoba bazama ukufaka hayi. Welile esimeni sakho uMatersi uyena. Hayi soke sibone bandla. Soke sibone nje basesosha amathini. Sobona into yaMatersi uthi ilunga nini bandla. Hayi baphile sebephila abantu. So right.